nina mani nozakuka kasangu nina mani Yes, kore media nkaburisho kandi twabona umushija wa man munonga binjira mu manyaka comedian abandi manager kandi uwa manager ni ariko banakora mu gesete abandi mu manya nka investor. Yo, what's up brad? Kiriya storage. Haroche. Stade mwana. Niwe. Twamara twakwikaho. Nibakweta Sokota akuba nantakwanje nibakuja no kutekateka ngo nananka. Embera Sokota. Mbati nyine so. Niko mazina kwaga original? Original names banyita Ainebyona Hilary. Ainebyona Hilary. Ainebyona promoter. Ainebyona waragamba kubi. Ainebyona. Ainebyona. Kumkomba. Okay. Kanjangu twena tujya mu Rwanda ru? Iyo ryo munyankore. Nyondi mukiga. Okay. Ahande mbera netambureta. Shonga. Lockdown traffic tinjire munonga tinkumanyiwe. Shaniwe. Turira. Nyebyo tinkumanya. Iwe kunembera mbiteri. Terembera. Sabantu nubahira kimwe buyanga. Je Paul tokare kware size. Baje bo ba streak izo tukumanya ro down. Yes, let bigaka kugira ngo tuyo music industry konka hasigara ushaka kugira ngo yemere ibyo kuri ibyo biruho yaho tufuna mu buzubwa kugira ngo twakeshwa ngora twakitambara twakiza radios promotion kanga atanganye Sokoto ahenyigire kugira ngo nyina beshongozi atejo gore abo ku managing ate ejo gacergaho eshaje barira bushe nabaryemere bono bari ababyama enyimba bazine tuyakore nyimba tukora audio tukora video tuyakupanga nane kindi nitegadeka ngo cyo affectinga munonga kiyo in studio maybe kujango bacinga borders kandi abeshongozi abantu barugahari of course atenkanye babino sanga nko mu wiki nafana beshongozi 12 ngo sanga babiri barya around barara then 10 bakuga tunga mo rukunjiri bushenyi kazo Chiruhura Kabare so ni embereje echafaye cinkumanya Sokoto tukaza umwanya gumwe nuwe yabwine ki enyungwe ati stoik wa musayino kumpromoting stoik akaine talent yeye konkatine promoter ato nori itabachiga bakajangu itu tugamberera nyode musoka nizo wawe nyinezara naketa faster ni mgamberera ndicha ndeta nemere tunaze mu rubozi manya tatananuka mama then emere okajigaba wachenga so nchibaisati nona za hantu cya kintwire mission mpukani ngitandikira nakano gitandikira tizo mukomba minuru nakubona kakosanga ureya ya so ivo katera challenge kandi shayo nantugaruka yo by the way in fact hate kirunji we have our own car tukuzamu naba director bawe tuzakora asset Sokoto Uganda tukureba munongo mu comedy tinkumanya comedy niyo talent yawe ninga just no chukura nko nkakazana nyowe abo kuba tukure mu video no actinga tukure mu buzano no actinga tubibuza Sokoto wenyine nakora cike nyine cyo talent niyo ati nyowe nkazarwa ndukunda kintu cya entertainment ubona kweshongora ubona kutagurira ubona kwivuga ubona comedy buri kimwe cyo nekikugumu umugundejo. Yes, turonje no mission anakabaka Sokoto Uganda ningasho mukama ya tugambira mbozi yesete za government okuziri shayina kija yahandi esayeni akiza yahandika na mwanya na batara amashanyarazi na muhana timu ebene muyamba kane ndakekani yemwe kandi ngurutabana handika abatagurize gukizoke kandi amuheru kandi ngo hari undi juru buna handika beshongozi atosanga mweshongozi we yaba confused oshanga ria ampapura nkamukaga ala kija cy'umuretoro buzumo shanga tafana na sente ningeze mpapura zija zaza kuriya ati bagira ngo ubwo akiyandikisa mu kandi umushongozi natinde buzu bakabantu barukubi iwata Sokoto mbaga basede kwandike ninyanti yempandike atoshanga twaza ushanga umushongozi ari aresti ampapura nkamunani ngana bwe government yitu ne favoringa munonga beshongoza abakuriya kusinga ba side abo kuba bo barabinji bakabona nakare Sokoto Uganda gambira abantu lifestyle yawe okuwarugire rukunjiri ukaza Kampala ukarugayo kagaruka Kampala tutebeze mukaceka cinka just ndachikankisha ati nyowe nyono banzara rukungire ke bisoni hakuruga bagezi
so aba Boaz wamanye ibinyampe byo so atiya nyo nkaragara kunjiri naza Kampala kuna kire Kampala ngo ati Kampala ako no yongerayo naza namanvi kugira kandi nkunda music n'amavitu ni club mu mahita mu kiwanga magita GT club naza aho club namaraho emyaka 2 ebisho muno kamberekere naza aho club namara emyaka 2 ninyina bende manager ndo kureta beshongozi aho club yitu kutwamazire twakora club ndizo n'amasuba ati nayo nazayo kuna mara emyaka 3 kuna bende yokwe niyo na kuri program niyo na mukuru wanje akyaturuma abonje tunonda kitinyenda studio kare kuja ine mirabe ni nkora yakora studio hano omurumbara nabazana ku Makampala studio bajatiyo N kwagire tiyo N ntona be ninyizira nakora na tiyo N okumara bwiro buto amazire process ejo ibintu byatambara ki tiyo na kumana complaininga mbara abantu usete bwa story kandi by then tiyo na katire hit zeye yakamushanga kutashiraho tukanta managing arate namu ito atarate namu yana ngubaze Kampala banagira mutumwa kari soke wano za Kampala yote nguza Kampala tiyo ni yaza Kampala yajane byome byitu none gatanda kore ki nuna garikire Kampala ngahe akirabu nuna za kirabu tiyo ni yago mu studio so akire kakire nanyo umutima kwaje kandi nkunda music ya western ukano ukunda muka kandi nande mbara tinyangwira kutaha kutakuja kumwe kuza kwenda kamunonga neza na Frankanye nabeshongozi barabonone banje by then abe nafrine barabonone banje kari mu adumuzo arimu na Megaton nagamba jo sokoto izambara twakwasaganya ngatwitusoke nza kujambara una benyizire mbara nyizire futaya kweze futaya nafuna umushiza yanterese umajya ati ninkwenda ya meetinga yansobora mamweta pori ati nimbera yuke ngamenyiziro mu holiday so nanyinzire nti agire byumba be nakusigira obe kwasaganye agire ko wakora cyo watambuze kujana nyakanche n'uco nyina mbero mu western agati kankore ki kamejo nakore kintu ejo nuko kwija massive ngatara kakora na massive kandi ukakiteka revo nyine mission yanje ngati nyina ngo mu murumba Rome even aro studio ndizo yitkozire Kampala konka nora mbenaze Kampala konka nyina musigare kahe ati nabwine ba Je Paul nabwine ba Stoiki baho ngashanga bariga magufa ati Je Paul ine kifuba promoting n'ikindi nakayachi kwasaganya inyunguru natera 50 naku kare hati emara MZ yanje umukare ukamushangala shaka kamushanga ko yoji wa promoting ariyo mbudodi hata nasiba abaruko na kombera hamino MVP ngashanga MVP akasiba kuri umukaza ari kutera hata nasiba nanye ndumurambuza wacenga so rafa mu barambira abantu wani kati ngabasigamu bodyomu abo kubani ito turimo nambo no kujya covid teganise mbenyira kintu cyamana cyembene muniza ko murumbara kusinga munonga ngatwiyamba western yona konkaje ko kuyantegana samu konkoma ko guru kwiza ndachi kwanzura kandi tukuyamba twena babare munonga Sokoto ahantu hataisa Sokoto kandi umunyarukungiri kebisoni mpororo wa MZDek dabana nka Boaz ndio mwana w'umusigi ni nzirente ngobe utabazi ari inyunguru tinkuruga echo wakoziraho yima ngofitera yi abantu bashatu yo na stage yo wari yewe anyuma mamaza atoka jire baragenda na stoike na agenda nama kurare mu byo barumu direct nazo inyunguru ndiyo namango abana akobabinga atakashe kandi kandana bakwisasi tino ntajero wagamba emizano ninjata Deus kuzanga mu cyo gaba tiro ko atagaruka tubatambika